Imanasha mashikuna kunanga ashtawangariña kay kotakachi kitipi katina hupanchik ashtawangariña kay premiación ni panchik kay ukunata ña rikushpa katigri panchik mi mashikuna. Así que acompáñennos más bien, ya se han terminado todas las participaciones y en estos momentos pues están mencionando ya lo que son los ganadores en cada categoría. Callaripika Canajuparca, Sara Isabel Cabezas Mashigo, Shinayata Catípica José II Viñachi, Shinayata Kimsapika Lady Juliet Lanchimba Mashigo mi Caparca Nacho, Shinapas Mishashpaka Sakiripanmi Lady Juliet Lanchimba, Kai Iskunchunga Pusak Yupaiwan, Ari, Shinayata Kai Ishkai Nikipika Sakiripan José II Viñachi Mashi, Pusak chunga kimsa yupaiwan, Shinayata kimsa nikipika Sara Isabel Cabezas Wawa, Pusak chunga chusku yupaiwan sakiripan. Shinaka imashina kaipi nishka ukunata nia Villa Chispa kapanchi. Shinayata kai ishkainiki tandaripi nachu, segundo grupo nipanchi, chaypika kaparkami Yeisa Cuchiwango, Erika Sánchez, Jesús Farinango, Shinayata Dylan Díaz Wawakuna, Chaypika Pacta Canajuparca, Shinapas Chay Chuskundi Mandaka, Callaripika Mishashpa Sakiripan, Erika Sánchez Wawa, Kai Canchis Chunga, Kimsa Yupaiwan, Shinayata Ishkainikipika Jesús Farinango Wawa, Canchis Chunga Shug Yupaiwan, Kimsa Nikipika Yeisa Cuchiwango, Sukta Chunga Sukta Yupaiwan, Shinayata Chusku Nikipika Dylan Díaz, Kaishkai Chunga Kimsa Yupaiwan min Sakiripan. Villa Chispa Sakipanchi, Shinaka, Paikunaman Makiguta Waktashpa Yanapashunchi. Shinayata categoría ninchi Kai Takipi Nacho, Takishpa mi Rikuchiparka. Kai Taita Emilio Wandinango, Shinayata Etelvina Sánchez, Tania Morales, Luis Enrique Maldonado, Paikunapa Shug Yashina, Takikuna Kaimanda Kapaikunaman Shug Tukuita Tanda Chispaka, Iskun Chunga Yupaita Kushkanchi, Pacta Paikunaka Misha Chunishpa, Mana Shugyali ka Kaita Ushanjo, Shug Grupo Kaimanda, Shug Tanda Nahushpa Taki Kaimanda ka Tukuyayata mi Mishashpa Sakirina Kan mi Pashkanchi. Chaita Villa Chipanchi. Tukuripika Mashikuna Kai Tukuripika Ishkaipura Mamagukuna, Ñacaparca María Mercedes Artes, Shinayata María Geraldina Sánchez Mamagukuna, Nacho. Paikuna minya Shinayata Iskandillata Yana Parishpa Rurashpa Canajuparca, Shinapas Yalilla Maihan Yali Rimashpa Asichishkaiman Rikushpaka, María Geraldina Mamagumi Yana Pashpakarka Paimi Iskunchunga Picha Yupaita Charipan, Shinayata Kati Mamaguka Iskunchunga Yupaita Charipan. Shinaka Chay ukunatami Misha Chispa Sakichi Pashkanchi Nishpa Villa Chipanchi, Kai Kimsandi Akshak Mashikunapa Shutipi. Chayguta Villa Chispa Kapanchi, Tukuishungu Yupaichani Ali Chishigota Charipanchi. Nyashina ka Kaya Chipasha Nacho. Kai Kajari categoría pika Illaparka nipi Nacho. Shinayata kai Ishkainiki categoría pi. Ishkainiki categoría pi Mikaparka Génesis Karanki, Shinayata Vladimir Lanchimba Wawakuna Kaiguma Yali Mupaichi Ari Ishkandi Mashikuna Génesis Kuitzatiago mi nya Yali Sumak Ruraita Kajikuchishkakan Chaypajipa Vladimir Lanchimba Mashigupa Shinayata Katipan Nacho. Sinaka pai iskandiguman
Makita waktashpa chaskipashunchi. Peñaupa Guma. Fuertes los aplausos para los ganadores de este concurso también intergeneracional de saberes ancestrales, de Quichua y saberes ancestrales, ¿no? Para que el jurado calificador también se encuentra ya en el escenario y en estos momentos también ya vamos a ver la premiación, ¿no? Así que por acá ya les van a entregar los premios que tal vez no representa mucho, sin embargo, pues para quienes han participado, pues también es un bonito recuerdo, ya que de acuerdo a las habilidades en Quichua han podido ellos desarrollarlo. Shina kamashikuna, rikushpa katipashunchi. Mashigo, Sinayata y Katipi, Mishashpa Sakiripan, Sukta Chunga, Sukta Yupayon. Chaimi, segunda categoría pica Mishashpa Sakiripan. ¿Ari? Manakas para tu cuida chuyali china kapanchi o manakas para paikunaman chunya kuspa. Kuspa. Sakiripan gichi. Tukikuna tayupay chapanchi mashikuna, tukikuna makitakushpa paktachikpi, participarpi rikuchita paktapashkanchi shinakashpaka. Villa chigripanchi, karanagukunaka. Karanagukunapika shinami paktachikashikuna hupanchi. Kunangu kasharta chapurishka kaymandandi. Mana ima shina kasharipi yuyashkaka paktarishkakan shinapas ñukanchimanta munapanchi tukuy llagukunallata ashagu chaskishpa tigrachun munapanchi chaymanta charipanchi hatunlla karana nishkagukunapika rihupanmi kimsa layami ripanachu kullkigundi kaypi sorpresa nipanchi hatunlla sorpresa karanagunanti Kaiman uchilla sorpresa karanagunandi, ñakti materiales didácticos pedagógicos pitiapan diccionario y módulos, shinayata tukuilla wawakunapa y tukuilla participante kunapa, wawakunapa cuadernos y revistas pitiapan, shinayata tukuilla participante para shub revistago tukuilla patiapan y chaykashpaka. Primer premio nishkagupika maymandami kulkigundi, sorpresa gondi y shinata material didáctico gondi kupashu. Ñakati ubicarishkagunapaka ñakiti ña bajashpa ripanchi, pero $40 gumandami $5 kama baja panchi. ¿Ari? Checa, primer premio ka 40 valor shina kapan, pero shina en especies y en efectivo chapushkago mi tukuy payata rijuna choma shikuna. Shina ka kallari panchi. Karapaichilla. Ishkay pura mashigukuna nya shuyana hupan. Génesis Karanki Vladimir Lanchimba. Paikuna kay rimaripi sinallata kilkaypi yuyaywan puksaykunawan nacho. Chaypi miña mishashpa sakirishka kapan. San Jacinto Yachana Wasi Ukumanda Kangacho Shinaka Mashigo Shimiu Kamu Kuna Kapangacho Kichwa Shimita Kilkashka Shimikuna Mishu Shimipi Quichua Shiniman Tigrachishka. ¿Ya? Shinaka kupaychilla. Ari, kupaychilla mashigukun.
Bueno, Callaripi y Hatundapaita Chayachipani, que es Dirección Distrital de Educación, que es Cotacachi Kitimata. Hasta Wangari, que organiza Conata, Conan mi Ashaguta, como que Riconchi, que hay Conata Rurana Canchita, Yucanchi, Quichua Civita, Chingapa. Ya que mi canchi, Nacho Yucanchi Runa Conaka. Mana kai kunan kause kunapi mana rimashpaka kai ñukanchi Quichua kachigarina rikchan kai kunata shukta rey kunata rikuchishpaka ashtawan shinjichita osanchibi kai kunawan ninanda shinallata kikinkunata kushikuni kikinkunapa yachachi kunatapas kai kotakachi kitipika charinchimi kay chunga iskay yachana wasikunata kay iskandi shimipi yachana wasikunata shinapas paykunamapas kumbidashkanchi kay kumbidashkamandami kaypi kimsa yachana wasikunalla shamushka chaymandami ninanda shu kushikuni nashu kay yachana wasikuna kaypi provincia del Oro kay San Jacinto shinallata Enrique Vacas Galindo y Upaychani Kepi Yaupama Pusacuera Tapas y Kikinda Suma Recurrirka y Shina Kuti Shukta Punja Kunapa Shina Gatipay Nacho Yukanchi Runa Simi Mana Chinganakan hasta Wangari Villarispa Katinakan y Kikimba Rikuchi Sumakarka Kaigota Kai organizador Kunapa Shotipi Kikimban Chaychpan. Matita Wakapashunchi. Sina kamashikuna kay pachakuna piñami chayachishpa katipanka y premiación ni panchi kay misharikunata shinaka rikushpa katipashunchi. Charipasunchi, yukanchimanda cierto kaypi jurado calificador kunawan sumakta hasta Wangari paykunapas ruraykunawan kaparka y sinallata paykunata rikushkani hasta Wangari cierto mikan yachachi wasimanda yachachi kunami astawan yachachina ormanchi kunan rikuypi paykuna parlaritaka aliguta parlarirka haykata chaykunapika ali puntuta surkurka pero ña kuti shinallata ña fanga kunapi kilkakatishpa chay tukuyta ruranapika sugu misharirka sugu kidarirka pero shinapas hasta Wangari paykunata cierto kikinguna como San Jacinto ñaupama pushakuna pushashpa aliguta shina yachachispa hasta Wangari como guardianes de la lengua katipashunchi chaypipas nispa y hasta Wangari kaypi mashi Vladimir Tapas felicitani kikinguna kay ruraykunapa cierto mikan kay ñaupapi shayarinaka shinjikan parlarina kuna shinjikan pero kikinguna mishashkangichi chaymanda yupaychani nipani kayguta entrega panchi hasta Wangari kikinguna ñaupama katipangichi yupaychani Yupaychanchi shinaka katipanchi shinallata katipi arawih kunata kimsapura mashikuna arawishpa karkanachu kayachipanchi Sara Isabel Cabezas Wawaguta shinallata José II Viñachi Mashiguta shinallata Lady Juliet Lanchimba Mashiguta kayachipanchi Kallaripika puntaje rikushpaka mishashpaka parka Lady Juliet Lanchimba Ari Maihanda Lady kapan anya kaimu pai kallaripika mishashpa sakiriparka chaypakipa segundo Viñachi Mashi Chaupiguman shinashpa chaypakipa Sara Isabel Cabezas Ari shinami yupaykunapi rikushpaka asha shina misharishpa sakiriparka shinaka paykunaman ña shinallata karayta rurashpa kanahupaka
Y en estos momentos están realizando ya la premiación para el primero, segundo y tercer lugar en poemas. En poemas, justamente por acá ya están realizando la entrega, ¿no? Tukuy kuna alipunja kunata charipashunchi sinallata shu hatun apayta chayachipanchi kay honorkagmanta mama presidenta Marta Tucrespa shutipi sinallata kay tukuylla tandanajushka ayllu llaqtakunapa shutipipas nachu kashna ruraykuna ka nina mutsurishkami kan ñukanchik kawsay ñukanchik shimi ñukanchik runa uku yuyaykuna ñawpama richu nachu ishinallata kashna tukuylla tandanajushpallami usharinga nachu porque shimika rimaqpi kawsan ñukanchik ushayta kukpimi shimipas shinchiyan nachu y ñukanchillatapas ushayta kurina kanchik como runakuna nina kanchik ushanchimi kaypimi kanchik kashnami kanchik kay shimi kay pachakunapi rimarijuchunga tawka mamakuna taytakunami makanajushka shimi chaytami ñukanchika kunangaman wakaychispa karashkamanta kunangama rimanajunchik kunambi kari ñana rimaytallapi rimanajunchik rikunajunchik yachana wasikunapi hatun yachana wasikunapi shinallata hatun pushakuna mamakuna kashpa taytakuna kashpa wambrakuna kashpapas ña ashtawan kay shimitaka apanajunchik nachu kunansta kaypi rikunchik killkashkakunata kay wiñay kawsay shinallata kay shimiyuq kamukuna shinallata shuk-shukunapipas nachu chaymi ninchik ñukanchik runakunaka mana tal vez puntakunaka nishkachari runakunaka hawa urkukunamanja o pambakunapilla o llamakunata ima michingapalla na kaypi kanchik nachu y kay ñukanchik kawsayka sisarijo y chaymanta yupaychanchik ninchik kaypi wawa sumakta rikuchirka nachu paypa arawita imata kan arawika shunkumanta llukshishka y mana shunkumanta sino que tukuylla sapi yuyaykuna tandanajushka chay huyaylla rikuchimi kan chaytami arawi nispa ninchik nachu chaymantami payman kaypi misharishkakumanta kugripani kaypi tukuylla wawakunallata kaypi mashikunapash shinallata ñukanchik kawsaytaka shinchiyachipashunchik shimipas sapimi kan y mana shimillachu kan llaqtakunapi rikunchik nachu llaqtakunapika alpapas shimipas kawsaypas ñukanchik churakunapas y shinallata chay tukuylla tandanajushpa shuklla yuyayta yuyachishka chaypasmi chay tukuyllami shinchiyan y shinallata kanllakunamanpas chaymanta ninchik familias ampliadas comunidad kuna y comunidad kunapika ña tandanajushpaka honorkak Comité Central, Shinakuna Shinjarishpa, Tukuylla Ecuador Mama Llaqtapipas, Shuk Shimikuna Shinjana Junchi y Kawsaykunapish. Yupaychan. Arriba chicos, china cañaca y premiación ni panche que ukunata ñaki quien con ama necuchishpa catinajo panche. Quienes en estos momentos están realizando la premiación justamente son quienes participaron en lo que son poemas, ¿no? Y el jurado calificador, de igualmente representantes de las distintas organizaciones que han apoyado a este evento se encuentran por acá, ¿no? Así que esto se lo lleva gracias al Centro Lingüístico Huñay Causa y el Comité Central de Mujeres, lo UNORCAC, de igual manera el proyecto Quichua de Shimita Pacarichishun, de igual manera Ñukanchik Shimi, ¿sí? El proyecto Ñukanchik Shimi justamente se desarrolla este concurso de Quichua y saberes ancestrales para el cantón Cotacachi, específicamente en el Teatro Municipal de Cotacachi. Este evento inició a las 10 de la mañana de este día y pues continuamos ya en estos momentos, como decíamos ya, en la premiación como tal, ¿no? Shinaka Tukuikunata, Yupaychanchik, Nipanchikmi, Mashikuna. Todo esto también se desarrolla con el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Arina Chumashikuna, Shinaka, Kaitukuyana Paikunawanmi, Kaipika, Estawangarin, Katina Hopanchik, Mashikuna. Y lo mango ya chigantapi, Yukanchi causa, Ari, Yukanchi causa iconata, Estawangarin Rikushpa, Uyashpa, Yukanchi Shimita, Estawangarin Kuitza, Wambra Kunapi, Uyashpa, Ari, Kaishinami, Kaikunaka. Pactarishpa,
Kuspa, Pactarishpa, Katijushka, Kanmi, Mashikuna. Así que nuevamente saludarles a cada uno de ustedes y estamos ya en la recta final de todo este concurso que se ha desarrollado acá en Cotacachi y es algo inicial, ¿no? Para el idioma quichua no suele haber mucho de estos eventos. Siempre desarrollamos cualquier cosa en español. Sin embargo, pues en esta ocasión, con diferentes activistas, diferentes entes que trabajan por el idioma quechua, estamos por acá justamente desarrollando estos eventos con la intención de que nuestro idioma quichua siga prevaleciendo no solo en los adultos, no solo en los jóvenes, sino que también en los niños. Así que pues muchísimas gracias a quienes participaron, a quienes comparten la transmisión, a quienes están siempre apoyando estas actividades. Tukuikunata, Yupaychanchi, Nipanchik, Mimashikuna, Shinami, Yukanchipa, Quichua, Shimimanda, Quichua, Jawa, Yukanchipa, Chamkashpa, Kashpa Katinahu Panchigmi Kai Pachakunapi Mashikuna. Ñajikunajunchi ashtawan PCS palinajupanchi ñukanchi yachaykunata. Ñukanchi yachaykunaqa yachachinakunapipas nihuminachu. Shinapas mana paktachinajupanchkanchichu. Chaymanta mañapani tukuylla kaypi wangurishpa ashtawangari ñukanchi quichua simita ashtawan ñawpama apana yachakushpa wawakunamanta kallarishpa rukukunamanta hasta rukukunakama uyalla mamakuna rikuchiparka uyalla taytakuna rikuchipak chaykunataka ashtawan yachakushpakanakanchik chaymanta kushikupani tukuylla kaypi makipurarishpa ñawpama apakuymanta shinallata kaypi mashiman kayta rikuchinkapa munapani kikin sumakta nishkamanta sumakta ñukanchik arawiykunata ashtawan killkashpapash katini nipi kushikushkapani kamukunata rikuchipashunchik llukchipashunchik yanaparipashunchik tukuylla ñukanchik kawsaykuna ñukanchik rimaykuna ashtawan ñawpa rimaykuna ima tukuyllakunata rikchachishpa katripashunchik ashtawangari tayta mamakuna ña hatukunishik paykunapas ña paykunapa yachaykunawan ña chingarishpa wañushpa rin y ashtawan ñukanchik imapita ashtawan sakirinakan ñukanchik ruraykunapi ñukanchik kamukunapi ñukanchik killkaykunapi rikurishpa kapanchik yupaychapani tukuyllakunata kaykuta chaskipa mashigu tukuy shunkuwan kaykuta kupanchik kullki gundi kaypika yanuna urmari ñukanchik kaypi rumpawan pachari pukllanqa ninajurkanchik shinapash kaypika alikuta rikushpa yanushpa ashtawan mishki mikunakunata yanupanki mashiku yupaychapani muchas gracias Yupaychapani Yupaychapani taytakuna mamakuna ñukanchik runakunapas kashna kawsayta charipanchinachu imanta kan arawinachu mishu shimidishpaka poesía kan maymanta shamun kay Grecia nishka Europa llaqtakunamanta shamun ñukanchik ninan yuyayta charinchik imanta arawi kan shu poesía kilkanchik chay poesíata kilkashkakipami ñukanchikpaka takikunaka llukshin takikunaka tukuymanta arawiykuna llukshina kawsaymanta ñukanchik yakumanta ñukanchik urkukunamanta sawarikunamanta huyaykunamanta nachu chay ñuka ashakuta riqsirinqa shampashkani yupaychani chaskishkamanta kikinkuna y shinallata ñuka kikinkunaman compartinqapa munapani nachu yachachikunaman pikunapas convidapika yachachinqapa ripasha ñuqapa shinchimi kan ñuqapa fuertemi kan poesía nachu arawi chaykunata yachachinqapa compartinqapa shampashkani yupaychani taytakuna. Alichushita charipashunchik Comité Central pa Ukumanta napaytas chayachipani kaykuna ashtaka huyaylla kapan ñukanchik rimaykunata ñukanchik kichwata shinchiyachina kan llaqtakunapi ñukanchik yachachi ukukunapi más que nada charipanchik llaqtakunapi escuelakukunata nishun yachachi ukunata chaypi y más que nada pas wawakunata wasimanta llata yachichinakanchik ñukanchik rimay ñukanchik kawsay ñukanchik churakuy tukuykunata shinchiyachishpa ñukanchik mikuykuna tarpuykunatapash kay mishki shimiwan rimashpa ashtawanqari shinchiyachinqapa nipani ashtakatapash napaytapas chayachipani tukuykunata kaypi wangurishpashami imakunatapash
shinchiachita usharipanga nacho. Chaykunamanta Unorkag, municipio y activista quichua kunata ashtawan kaykunata shinashpa katichu escuela kukunawan ashtawangaren ñukanchik kawsaykunata rikchachishpa kankapa. Kaykunata nishpa kaykuta chaskichipani ashtawan kikinba yachaykukunata kay kichuata ama pacha kungashpa ñukanchik kawsayta shinchiachipanki mashiko. Ya, makiguta waktashpa paykunata yupaychanchi nispanipanchi arawita rikuchishkan. Ya, yupaychanchi. Shinallata kayachipanchi Yeisa Cuchiwango, Erika Sánchez, Jesús Farinango, Dylan Díaz. Chay chusku wawakuna ña muyushkayarin yachachik mashigo kaypikan. Katipay. Los estudiantes ya creo que se han ido, ¿no? Tokoy kunamanchata ali chisiguta charishpa kapashunchi sumak napaiguta chayachipani kay kichwa kama aksisari ukumanda shinallata sumak napaiguta y kushiritapash makiwaktaygukunatapash chayachipani imashama kan kay centro lingüístico wiñay causa y ukumanda kaypi kaygukunata ñupama kichwa shimihawa shinjiachishpa shamukushkakapan Unorkag pushak mashigukunata municipio ukumanda tayta alcalde mashigukunata ishinallata kay hiparo kay kichwa shimita pakarichispa kapak mashigukuna tukuygukunallata kay pishinallata alki mashigukunapash tantanajushpa kayta kañupama rikuchishka kapan ishinallata distrito de educación ukukunapash makipurarishpa kaygukunataka ñupama lluchinakupa kichwa shimika suma kapa kichwa shimika ñukanchipa shimika si ñukanchi mana ima rimashpa kapakpi kapita rimarigrin uñukanchi ña rukuyakukunalla chu rimashpa kanakapanchi uñukanchi viña wawakunamanpash tarpuchishpa sakina kanchi si es que ñukanchi chinkarikpi pa wawakuna mana rimarikpika kichwa shimika chaykamanja chayarin kashna shinaykukunaka sumaka wawakunapas riksishpa motivarishpa ashtawan gari viñarishpa yuyaykuna katishpa alikapachun nipani yachachik mashigo ñukanchik runa shimita aunque na rimashpa o rimashpa hamuktashpa kashpa kari sumaka panma ñukamanta kari shunkumanta pagi nipani tukuypi kaypi tantanaku yu activista kichwa hawamanta nishkakukuna kapanchiyari chayka wawakuna yachana wasikunapi ma rimashpa kapakpi wasikukunapi rimashpa kapakpi pukllana pampakukunapi rimashpa kapakpika kichwaka na wayungachu yapani shinallata kaykukunaka ashtawa katina kapanchi nakunancha nakaranakumantasha sino ñukanchipas kawsaypi shinchiyachishpaka pushaytosharipanka ñukanchapani kay chayachikumi kapan Kispichuapangichi Kati Shutikutaya Yuyaripani Sánchez Mashigupa Mikapan Kaiguka Chayachishpa Kapai Shungumanda Yupay Chapani Tukuyukunatayata. Shinallata colectivo Nispa Ojipar Oquichua Shimita Pacarichi, su Comité Central de Mujeres Ucumanda, Shuna Paiguta Chayachipani, Shinallata Yachachik Normita, Kushihushka Kapanchi, Kaima Kimirishkamanda, Ishina Kayui Ukunata, Shinji Achishpa Kikimba Yachana Wasi Ukugupi, Yamkashkamanda, Shina Katipai, y Kaiguta Chaskichipangi, Mashi Jesús Farinango.
Shinallata ña kayachipanchi tukuyta miña yachachik masiguman kunakun chuskundi wawakunapa kunanga kayachipanchi payta Luis Enrique Morales shinallata Emilio Wandinango tayta takik masigukuna kaparkankichi shamupaychi Tania Morales shinallata Edelmina Sánchez masigukunapas. Kallaripi kayali kusilla takishka kapan mashi Luis Enrique Morales nacho chaypi kapan chaypakipa tayta Emilio Wandinango Arpagoan sinallata chaypakipa Tania Morales mashigu Etelvina Sánchez masigupas ya chaypi karashpa katipechi tayta Luis Morales Kallaripi. Ama chingapa taki kuna me suma goyari nacho arpagupi shinallata wiguila nispa rimanchi wiguila. Entonces shinallata mashikuna kay taki mashikuna shina katipaichi ashtawan yukanchi kichwa shimipi takishpa yuyay kunata paktachispa kushiyachispa katipangichi chaymanta kikin takiparkangi chaymanta debe kaygutaka kuna hupanchi chaskishpa kapay. En estos momentos seguimos con la premiación, ya casi en la parte final. Estamos justamente en la premiación de lo que es música, ¿no? Música andina y sobre todo en quechua. Así que en estos momentos estamos en la premiación. También un reconocido arpista de acá de Cotacachi es justamente Taita Wandinango, ¿no? Quien pues también entona el arpa. Makiguta wakapashunchi katipay. Asyagota kiking familia gukunata kaipi tokuija ezekona huta uyana huta tokui yukanchinya papi kaita rekuspa tokuija ejo gukunata paginispa unikapas agradecipani que yukanchi teatro municipal Cotacachi Pocope sinakaspa que yukanchi que ñaupama apag itandana huita ñaupama pushak taita mamakunata kayacha huikona kayacha chikona kayukanchi Ñaupama pushanaka shinchikan na facilkan hasta que paikunapa umawa shayhushpa paikunapa shungowa mascarishpa paikunapa shemewa imagotapash tanjarishpa ninahushpa papilkunapi tokui imakunapi mascarishpa sufrimiento tarurashpa kay trabajo kunata ñukanchima kay soman ñaupama apaita rikuchishpa kawpi ñukamandaka paginishpago kay ñukanchi Somak hatong runa tandana huita ñaupama pushashkamanta paginipani somak eponja y somak chishiguta charishpa kangaqa paginipani Katipay mikuna chiriapami uchapaychi Shinallata kay kawaigukunapi takigukunapika kichwaka suma mutsirishka kapan wakinguna karin imapas pugllaygukunapi kunambi karin kashna takigukunatapas ayllu llaqtakunapika kungana hupanchi pero shinagukunapika aygukunawan sea ashakutallapas shinchichispa compartishpa mikuspa kapachu sea kayguta chaskipaychi y motivarishpa imapas katipaychi masigukuna ñupaychapani. Shinaka makiguta waktashpa yupaychanchi takin masigukunata. Kati piñatuku chingapa charipanchi María Mercedes Artes Mamaguta kayguma yalimupachu mañapanchi Shinallata María Geraldina Sánchez Mamagutapash.
Yachapangichi María Geraldina Sánchez mamagumi ñawpa rimayukunata uyachishpa kaparka makiguta waltashpa chaskipashunchi. Pay mamagukunawan ña tukuchipanchi shinaka karayukunata chaskishpa ña kagripan. Shinaka Callaripika Kupanga María Geraldina Sánchez Mamagoma. Y en estos momentos justamente ya le hacen lo que es la premiación a quienes justamente interpretaron también o contaron unos ñauparrimay. Lastimosamente no pudimos salir con esta participación a través de nuestra fanpage de Radio Iluman TV por temas ya de energía. Nos quedamos sin energía, así que bueno, pero sin embargo pues ellas hablaron o contaron justamente ñawpa kunata paykunaka estawangarin uyachishpa estawangarin rimashpa katinajuparka mashikuna ari shinami estawangarin kay pachakunapi paykunaka paktalla shina yachaykunata riqsichishpa katinajushkaka. Con esto damos por finalizado lo que es este concurso intergeneracional de Quichua y saberes ancestrales para el cantón Cotacachi. Rikuchishpa yupaychane nipanchi kay aksha mashikunapa shutigupi. Kati Pashunchi. Arimasikukuna shinami ña puchukaspa kagripanchi shinapas kay pachapika kumbidapanchi ari kay refrigerio nipanchi sayukurama ña kimirispa kanajuchu shinapas puchukaypika unorkakta nanahiu kumanta masikuna kay simikunata chayachingapa ña kaspa kanajupanchi kay yupaychanchi nipanchi tukullakunata. Con esto terminamos justamente ya la transmisión en vivo desde Cotacachi, la cobertura que hemos estado realizando en el concurso intergeneracional de Quichuas y saberes ancestrales. Tukuikuñata, Yukenchiwan Pactaya y Elishkamanda, Yupaichanchi, Nipanchikmi, Mashikuna. Ya. Había que quedar separado un ratito.